네, 같이 기도하겠습니다. 함께 залбирцгаая. 거룩하시고 살아계신 우리 하나님 아버지 은혜와 사랑을 감사드립니다. Ариун амьд оршигч бидний эзэн бурхан минь ээ, таны нэгүсэл хайранд талархъя. 사랑하는 몽골을 하나님께서 불쌍히 여겨주시고 학우들에게 특별한 은혜를 내려주시옵소서. Өөрийн хайртай Монголыг өршөөн өргөдөж, онцгойлон оюутнуудад маань ивэлээ дүүргэж. 하나님 잘 섬김으로 몽골이 하나님께서 주시는 복을 받게 해주시고 Бурханд сайн үйлчилснээр Монгол бурхнаар өрөөгдөхөд туслаач. 특별히 하나님 말씀을 배우고 가르치는 살아가는 종들에게 하나님께서 특별한 은혜와 축복을 내려주시옵소서. Онцгойлоод таны үгийг суралцаж, тэр үгийг заах өөрийн оюутнуудаа онцгой ивэлээ та бэлхаагаач. 이 시간에도 하나님께서 영광을 받아주시고 통역하는 너밍 씨를 하나님께서 붙들어 주시옵소서. Энэ цагт та өөртөө алдрыг хүлээн авч орчуулах хийж байгаа наминг та өрөөгөөч. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 예수님 нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 자, 역대상 5장 2절까지 말씀을 보았죠? Шаштрын дэд 5-2 хүртэл харсан байгаа. 네. 5장 2절까지 했는데요. Шаштрын дэд 5 дугаар бүлгийн 2 дугаар ишлэл. 그래서 이제 그 장자의 축복이라고 하는 것은 이 이스라엘 백성들에게는 아주 큰 의미를 가지고 있다고 말씀드렸습니다. Ууган хүүгийн өрөөл бол Израилийн ард түмэнд маш том утгыг агуулдаг. 예, 이 신앙의 그 믿음, 신앙을 계승받는 사람이 바로 장자라 그랬죠. Итгэлийг өвлж байгаа үр удам нь хэн бэ гэхээр ууган хүү. 그 다음에 2배의 축복을 받는다 그랬죠. Тэгээд 2 дахин өрөөгдөн гэсэн. 그 다음에 이 장자의 신앙은 그 하나님께서 내세를 바라보는 내세를 소망하게 하는 그런 의미가 있다 그랬습니다. Тэгээд ууган хүүгийн өрөөл нь ирээдүй рүүгээ хандсан. ирээдүйн өрөөл гэж хэлсэн байгаа. 3절에서는 그 루벤의 아들들의 이름이 기록되어 있죠. 3 дугаар ишлэлээс эхлээд Рубны удам гарч байгаа. 그래서 그 9절에 보니까 유프라데스 강에서부터 광야 어기 또 길르앗 땅에서 가축이 많아졌다고 말씀하셨습니다. 9-р ишлэлээр нь Гилеад газарт тэдний тугал их өссөн гэсэн байгаа. Ефрат мөрний зэлүүд цөлд гэсэн байгаа. 네, 그리고 사울왕 때는 10절에 있는 것처럼 길르앗 동쪽 모든 지역에서 장막을 치고 살게 되었다고 말씀하셨습니다. Тэгээ 10 дугаар ишлэлээр нь Саул хааны үед Гилеадын зүүн зүгийн бүх нутагт өөрсдийнхөө майхнуудыг дэлгэцгээсэн гэж байна. 하나님께서 그 믿음이 약한, 믿음이 없는 그 하나님 백성들에게도 축복해 주세요. Бурханд итгэл бага тийм ард түмэнд ч бурхан тэдгээр ард түмнийг өрөөдөг.
근데 그 믿음이 좋은 성도들은 어떻겠습니까? Тэгвэл итгэл сайтай хүмүүсүүд нь яах вэ? 네, 르우벤 족속은 일반적으로 믿음이 약한, 믿음이 어린 그런 성도들이라고 할 수 있어요. Рюбний удмынхныг итгэл багтай хүүхэд шиг гэж хэлж болох юм. 그 믿음이 자라난 또 믿음을 지키며 살아가는 그런 인내하는 순종하는 성도들에게 하나님께서 얼마나 많은 은혜와 복을 내려주시겠는가. Өссөн итгэлтэй тэгээ итгэлээ сахиад хамгаалаад явж байгаа итгэгч нарт бурхан үнэхээр их өрөөхгүй гэж юу. 11절부터 17절 한번 읽어주시겠어요? 11-ээс 17 дугаар ишлэлийг уншийе. Тэдний зэрэгэлдээ Гадийн хөвгүүд Саликагаас цааш Башаны газарт амьдран байлаа. Башанд Йоэл тэргүүн Шафат удаахан бөгөөд дараа нь Ай Шафат нар байв. Тэдний эцгүүдийнх нь гэр бүлийн хамаатнууд нь Михаил, Мишуллам, Шеба, Йорай, Якан, Зя, Ебер энэ долоо болоо. Эдгээр нь Абихайлын хөвгүүд бөгөөд Абихайл нь Хурийн хүү Ярагийн ач, Гилядийн 30, Михаэлийн 40, Ешишайн тач, Йохтагийн жич, Бузын 7 дугаар үеийн хүү болоо. Гунийн ач Абдиэлийн хүү Ахи бол тэдний эцгүүдийн гэр бүлийн тэргүүн болоо. Тэд Гиляд, Башан болон тентгийн суурингуудад Шароны бүх бэлчээрийн хязгаар хүртэл тархан амьдарсан юм. Энэ бүгд нь Юдагийн хаан Йотам болон Израилийн хаан Еробоамын өдрүүдэд угийн бичигт тэмдэглэгдсэн юм аа. 네. 여기서는 그 가짜손에 대해서 기록하셨습니다. Гадийн өрөөдмийн гарч байгаа. 가짜손들이 이제 번성해가지고 땅을 차지하고 살아가는데요. Гадийн өрөөдм нь өсөөд газар нутгийг эзэмшээд амьдарч байгаа. 14절 마지막에 보니까 그 7대손까지 이름이 기록되어져 있죠. 14 дугаар ишлэлийг харвал 7 дугаар үеийн хүртлээ нэр нь ингэж бичигдсэн. 그러니까 가짜손도 하나님께서 축복하셔가지고 번성한 것이 틀림없어요. Ингээ харах юм бол бурхан Гадыг өрөөгөөд өнөр өтгөн болсон нь ойлгомжтой байна. 그리고 바산 길르앗 그 주변의 마을들과 땅을 하나님께서 주셨는데요. 16절에 보니까 16 дугаар ишлэлээр харах юм бол Башан, Гиляд тентгийн суурингуудыг бурхан тэдэнд өгсөн. 하나님께서 땅도 주시고 잘 살 수 있도록 하나님께서 허락해 주셨습니다. Бурхан газар нутгийг өгч сайн сайхан амьдрахаар зөвшөөрсөн байгаа. 근데 문제는 이제 그 하나님의 나라를 위해서 믿음으로 한 것은 기록된 게 없잖아요, 여기요. Харин ямар асуудал байна вэ гэхээр Бурханы төлөө итгэлээрээ үйлдсэн үйлс энд бичигдээгүй байгаа үстэй. 예. 믿음으로 한 일이 기록되어 있지 않습니다. Итгэлээр үйлдсэн тэр зүйлс бичигдээгүй. 그래서 세상에서 뭐 여러 가지 복을 받았다, 또 잘 살게 되었다, 병이 나았다 그런 말들을 하는데요. Энэ ертөнцид ингээд өрөөгдлөө, эрүүл боллоо, сайхан амьдарч байна гэж ярьдаг. 그런데 믿음으로 한 것은 없다. 그것은 굉장히 서운한 일이죠. 서운하냐? 좀 실망스러운, 하나님 앞에서는 좀 실망스러운 일입니다. Харин итгэлээрээ
итгэлээр үйлдсэн зүйл байхгүй байх юм, тийм зүйл байхгүй бол бурхны өмнө жоохон ичгэвтер явдлаа. 갓자손, 갓은 야곱의 7번째 아들입니다. Гад болохоор Яаковын 7 дахь хүү, 7번째 아들. 7 дахь хүү. 자, 그러면 18절부터 22절 좀 읽어주시겠어요? 18-аас 22 дугаар 우리 저기 언흥 씨, Оног 씨 저기 그 18절부터 22절 읽어주세요. 18-аас 22 дугаар ишлэл хүртэл уншаад өгөөч. Оноо ихсэн нийт бид байхгүй. 그럼 남질만 씨, Намжилмаагч 18절부터 22절. 18-аас 22. 아니 그 무서워. Дууганыгээр юм намжилмаагч. За. Өрөвдний хөвгүүд, Гадны хөвгүүд, Манасегийн хагас овгийнхан Сэлэн бамбаа агсан ном хөвчлөн дайнд морддог тулаан туршлагатай зоригт ирчүүд 44760 байсан юм а. Тэд Хагри хүн Иетур Напиш Нотабийн эсрэг дайтуу тэд бурханд итгэдэг байсан тул тэд дайны үед бурхан танд хашгирдаг байваа. Тэр тэдэнд өршөөл үзүүлдэг байснаар тэр дайсныхаа эсрэг тусламж олж Хагричууд болон түүнтэй эвссэн бүхнийг бурхан тэдний гарт тушаажээ. Тэд дайсны мал сүргээс 5,000 тимээ итгэсэн 5,000 тимээ 250,000 хонь 2,000 элчиг 100,000 хүнийг олзлон иржээ. Бурханы дайн байсан тул үе олон хүн алдагдав. Тэд олзлогдсон явх хүртлээр тэдний нутагт амьдарсан юм а. 네. 그래서 그 18절부터 특별히 22절에는 두 지파 반이 나오는데요. 두 지파 반. 18-аас 22 дугаар ишлэлдэр 2 овог 2.5 овог гэх юм. 2 овог хагастай гарч байна. 이스라엘 12지파 중에 루벤 자손, 갓 자손, 그 다음에 므낫세 절반, 2분의 1 지파 사람들이 여기 나오죠. Рюбен, Гад, тэгээ Манасегийн хагас овог гарч байгаа. 이 사람들이 이제 요단강 동쪽 땅을 차지하게 되죠. Тэд яадаг вэ гэхээр Йорданд нутаг эзэлж байгаа. 가나안 땅에 들어가지 않고 우리들은 여기서 장막을 짓고 살겠습니다라고 모세에게 말했죠. Канаан нутаг руу оролгүй, бид нэр энд ингэж сууршиж амьдрья гэж Мосед эдгээр хүмүүсүүд хэлсэн. 네. 그래서 가나안 Мосед Йошуа 가나안 그 정복 전쟁에는 같이 동참했어요. Тэд нэр Канааны эзлэх тулалдаанд хамт оролцсон. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 제일 먼저 점령한 성이 어느 성이죠? Израильчууд Канаан руу давтлаад хамгийн түрүүнд эзэлдэг тэр хот нь ямар хот байлаа? 여리고성이죠. Йорико. 여리고성을 시작으로 해서 가나안 전체를 점령하는데 약 2년 정도의 시간이 걸렸어요. Ерихогоос эхлээд Канааныг
бүхэлд нь эзлэхэд 2 жил шаардсан. 하나님께서 가나안 땅 주신 거잖아요. 이스라엘 백성들에게. Бурхан Израильчуудад Канаан нутгийг бол өгчихсөн. 그런데 그냥 공짜로 그냥 주시지 않으셨습니다. Гэхдээ зүгээр үнгүй өгөөгүй. 전쟁을 힘있게 전쟁을 치러야 그 땅을 허락해 주신 겁니다. Заашгүй тулалдаж байж тэр хотыг эзлүүлсэн байгаа. 그리고 한꺼번에 다 몰아내시지 않으셨어요. Тэгээ бүгднийг нэг дор эзлүүлээгүй. 거기서 하나님께서 그 이유를 설명해 주셨어요. Тэгээ тэр ямар учиртай байсныг нь Бурхан өөрөө тайлбарлаж хэлдэг. 한꺼번에 가나안 땅에 있는 사람들을 몰아내게 되면 짐승들이 많아지게 될 것이다. Канаанчуудын нэг дор бүгднийг хөөж устгах юм бол аратан ихсэх болно. 그러면은 짐승들이 많아지면 사람들 살기가 힘들어지니까 천천히 이렇게 하나님께서 가나안 사람들을 쫓아내 주셨어요. Арат амьтанд дүүрч хөлбөл амьдрахад хэцүү учраас багаар нь Бурхан тэднийг хөөсөн байгаа. 근데 이 가나안 전쟁에서 제일 앞장선 사람들이 바로 이 므낫세 지파, 갓 지파, 루벤 지파, 므낫세 지파, 루벤 지파, 갓 지파, 므낫세 반 지파였습니다. Канааныг эзлэх тулалдаанд хамгийн түрүүнд явсан овог бол Рубен, Гад, Манасегийн хагас овог. 예, 하나님께서 그 자기들에게 먼저 땅을 주셨잖아요. 동쪽 땅을 주셨기 때문에 전쟁에는 맨 앞잡이로 참여했어요. Бурхан хамгийн түрүүнд тэдэнд газар нутгийг өгсөн учраас тэд нэр тулалдаанд хамгийн түрүүнд оролцсон. 여기 18절에 보니까 그 용사들 중에서 방패, 칼을 들고 활을 당길 수 있는 사람이 44,760명이었다고 기록하고 있습니다. Сэлэн бамбай агсан номыг хөвчлэн дайнд морддог тулаанд туршлагатай зоригт ирчүүд 44,760 байсан гэж байгаа. 이 사람들이 나가서 전쟁할 때 20절에 보니까 하나님께서 도와주셨다. 20 дугаар ишлэлээр харах юм бол Бурхан тэдэнд өшөөл үзүүлдэг байсан гэсэн. 그 대적들을 그들의 손에 넘겨주셨다 그러셨습니다. Тэгээд тэдний байснуудыг тэдний гарт тушаасан гэсэн байна. 예, 하나님께서 그들을 도와주셨기 때문에 하나님께 도와주심으로 그 전쟁에서 이겼다고 말씀하셨습니다. Бурхан тусалдаг байсан учраас тэд тулалдаандаа ялалт ялалдаг байсан гэсэн. 그 20절 마지막에 보니까 그들이 전쟁 중에 하나님을 신뢰하고 하나님께 부르짖는 것을 하나님께서 들어주셨다고 말씀하셨습니다. 20 дугаар ишлэлийн сүүл хэсэгт харах юм бол тэд дайны үед Бурханд хандангуйхад нь тэр тэдэнд өшөөл үзүүлдэг байсны учир нь тэд түүнд итгэдэг юмаа гэсэн. 전쟁 중에 하나님을 신뢰하고 하나님께 부르짖었기 때문에 하나님께서 그들의 기도를 들어주셔서 그 전쟁에서 이길 수 있게 해주셨다. Дайны үед тэд нэр Бурханд итгэж Бурханд хандангуйсан учраас Бурхан тэднийг өшөөл үзүүлдэг байсан гэсэн. 그래서 그
르우벤 지파, 갓지파, 므낫세 반지파가 그 대적의 가축들 낙타와 양과 나귀와 사람들을 사로잡았다고 21절에 기록하셨죠? Тэгээд Рубен, Гад, Манасегийн хагас овгийнхан 22 дугаар ишлэлээр харуул дайсныхаа малыг одоо олзлон авдаг байсан гэсэн байна. 많은 사람을 죽였다 말씀하셨습니다. Тэгээд үй олон хүнийг алсан гэсэн. 이 전쟁이 하나님께로부터 비롯되었기 때문이다 말씀하셨습니다. Энэ дайн бурхны дайн байсан гэсэн байна. 하나님께서 허락하셔야 됩니다. Бурхнаар зөвшөөрөгдөх хэрэгтэй. 우리 그 사람의 힘으로 하려고 하면 너무 힘들어요. Хүний хүчээр хийгийвэл үнэхээр хэцүү. 그리고 너무 위험해. Бас аюултай. 하나님이 도와주셔야 돼요. Бурхны тусламж хэрэгтэй. 나는 하나님 도움 필요 없다. Надад Бурхны тусламж хэрэггүй. 제가 알아서 하겠습니다. Би өөрөө мэдээд хийчихье. 그럼 어떻게 되는 겁니까? Тэгвэл яах вэ? 그걸 이제 인본주의라 그래요. 인본주의. За, үүнийг болохоор хүн төвтэй үзэл гэж хэлнэ. 하나님 없이 자기가 하려고 하는 거. Бурхангүй өөрөөрөө хийх гэж байгаа. 우리가 열심히 잘해보자. Хэдүүлээ нэг хичээнгүйлэн сайн хийгээд үзье. 돈으로 한번 해보자. Мөнгөөр нэг хийгээд үзье. 우리가 실력 있는 사람들이 많이 있다. Бидний дунд чадвартай хүмүүсүүд зөндөө байгаа. 그렇게 해서 이기는 것이 아닙니다. Тэгээд ялдаг юм бол биш ээ. 하나님께 부르짖고 하나님의 도우심을 받아야 된다. Бурхнаас гуйж түүний тусламжийг авах хэрэгтэй. 기도를 많이 하셔야 돼요. Их залбирах хэрэгтэй. 많이 바쁘시고 힘들어도 시간을 정해놓고 기도를 하셔야 됩니다. Тэгээд их завгүй хүнд хэцүү байсан ч гэсэн цаг ингэж тогтоод тэр тогтсон цагтаа залбирах хэрэгтэй. 전쟁에서 이기니까 수입이 많습니다. Дайнд ялсны дараа их олцтой болсон. 이기는 자는 하나님께서 많은 것을 선물로 주세요. Ялагч нэгэнд бурхан их зүйлийг бэлэг болгон өгнө. 예수 믿는 사람은 누구에 대해서 이겨야 되는 겁니까? Тэгээд Есүст итгэж хүмүүс хинний төлөө ялах хэрэгтэй вэ? 마귀와 싸워서 이겨야 됩니다. Сатантай тулалдаад ялах хэрэгтэй. 세상과 싸워서 이겨야 되고 Мөн энэ ертөнцтэй тулалдаад ялах хэрэгтэй. 죄와 싸워서 이겨야 되죠. Мөн гим нүгэлтэй тулалдаад ялах хэрэгтэй. 또 자기 속에 자기하고 싸워야 돼. 자기하고 싸워서 이겨야 됩니다. Тэгээд өөртөө тулалдаад ялах хэрэгтэй. 전쟁에서 이기니까 무엇을 얻었습니까? Дайнд яслаад юу хүлээж авсан бэ? 낙타가 5만 마리. 50,000 тэмээ. 낙타는 얼마나 값어치를 하는가요? Тэмээ ямар үнцэнтэй байдаг вэ? 한국에는 낙타가 없는데 Солонгост тэмээ байхгүй? 동물원에 가면 낙타 있네요. 동물원에. Амьтны хүрээлэнд бол юу тэмээ байх нь байгаа. 몽골은 낙타 있죠.
Монгол бол тэмээтэй тий. 몽골 낙타는 그 봉우리가 두 개인가요? 하나인가요? Монголын тэмээ хоёр бүхтэй илүү нэг бүхтэй илүү? 예, 쌍봉 낙타. 예, Хоёр бүхтэй тэмээ. 낙타가 싸지 않을 것 같아요, 그죠? Тэмээ хямдхан биш байхаа тий. 낙타는 뭘 먹나요? Тэмээ юу иддэг вэ? 풀 먹나? Өвсөл гэдэг шүү. Пүр могоё пүр. 풀. Өвс ч гэжтэй тийм модон дургасан өвс гэдэг. Модны навч тийм том юм. Харга нь идэв шүү дээ. Харгана. Говийн таам. Гоёо. харгам. 몽골 고 사막에서 나오는 식물들이 있어요. 고비 사막. 그렇죠. Тэгээс ямар өхөр мөхөр хон мэш шиг тийм жижиг өвс идэхгүй. 그 날라어 가다 보니까 그 낙타들을 보이던데. 아, 그죠? 아니 анхсаар явж байгаад харахад тэмээнүүд харагддаг гинэ. 네. 낙타가 양보다는 비싸겠죠. Онгоцоо налахын тэрэгүүр тэмээ харагдаад байсан гэж. 날라가. 목사님 날라기예요? 아니면 날라가다가 보니까예요? 그 날라어 쪽으로 가다 보니까 낙타 있던데 그 들판에. Налах тэрэлж рүү явхлаар нөгөө замд тэмээ унуулаад тэмээний юу яадаг баг. 테리츠. 그 낙타가 비싸죠. 양보다는. 건너서 일로 운태요, 팀에? 낙타 한 마리면은 양 몇 마리 살 수 있을까요? 닉 팀에니 운에 히동 한 아줄호? Хоёроос дөрөв. Юу 10 нэг тэмээ чи одоо махан хийдэг сая маяа байгаа ш. Тийм үү. Доорош 5 хоног удагдаж явна. Тийм. 최소 5마리, 양 5마리. 근데 여기 지금 전쟁에서 이긴 다음에 낙타 5만 마리를 얻었잖아요. Тэгээд энд харвал дайнд яалаа тэд нэр 50,000 тэмээ олжсон байна. 대단한 거죠. Тэр мундаг байна. 양 25만 마리. Тэгээд 250,000 хон. 나귀도 2천 마리. 2,000 일찍. 사람은 10만 명. 100,000 хүн. 사람은 다 그 붙잡아다가 종 삼는 거예요. 종으로 부려먹는 거예요. Тэгээд энэ ягаад хүн олжсон гэхээр боол болох гэж хүн олжиж байгаа. 전쟁에 나간 사람들은 몇 명이었습니까? 18절 마지막에 보니까. Тэгээд 18-ийн сүүлийн ишлэл дээр тулаанд хэдэн хүн гарсан гэсэн бэлээ түрүү? 44,760명이잖아요. 44,760 хүн гэсэн тий? 근데 포로로 붙잡은 사람만 10만 명이에요. Тэгээд 100,000 хүнийг олзолсон байна. 그러니까 전쟁에서 크게 이긴 거죠. Ингээ харах юм бол дайнд их ялалтыг байгуулсан. 20절에 있는 것처럼 하나님의 도우심을 입었다. 20 дугаар ишлэлээр харах юм бол Бурхан тэдэнд өвчөөл үзүүлсэн гэсэн. 그들이 전쟁 중에 하나님을 신뢰하고 하나님께 부르짖었다. Тэд дайны үед Бурханд итгэн Бурханд хандан гуйсан гэсэн. 하나님께 부르짖는 자가 되셔야 됩니다. Бурханд хандан гуйдаг хүмүүс болох хэрэгтэй. 기도하는 사람은 하나님이 반드시 그 기도를 들어주세요. Гуйж залбирдаг хүний залбирлыг Бурхан заавал сонсноо. 여러분들께서 만약에 지금 기도하고 있다고 하면
하나님께서 그것을 이루어 주시려고 그러시는 거예요. Та бүхэн одоо залбирч байгаа гуйлт байгаа бол бурхан түүнийг чинь заашгүй биелүүлэх болно. 하나님께서는 우리에게 무엇을 주시려고 하실 때 그냥 이렇게 뚝딱 주시지 않으세요. Бурхан биднэрт ямар нэг зүйл өгөхдөө зүгээр маягаад өгөхгүй. 반드시 하나님께 기도하게 만들어가지고 기도하도록 해서 하나님께서 주시고자 하시는 것을 우리에게 주십니다. Заавал өөртөө залбируулж байж тэр зүйлээ өгдөг. 지금 여기 와 있는 거예요. 우리 머리 위에 하나님의 복이 와 있는데 Бидний тэргүүн дээр бурхны ерөөл аль хэдийн ирчихсэн байгаа. 기도해야 주신다. Харин залбирч байж өгөх болно гэсэн. 에스겔 37장에 보시면 Изекэл 37 дугаар бүлгийг харъя. 36장 36, 37절 36-гийн 37. 읽어보세요. Изекэл 36-гийн 37. Эзэн бурхан ийхүү айлдаж байна. Үүнийг бас тэдний төлөө хийж өгөөч гэж надаас гуйхыг би Израилийн гэрт зөвшөөрнө. Би тэдний хүмүүсийг хонин сүрэг адил өсгөх болно. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주시려고 마음 먹으셨어요. 결정하셨어요. Бурхан Израилийн ард түмэнд өгөх гээд зөвшөөрчихсөн байгаа. 그런데 이스라엘 족속이 내게 구해야만 내가 그들에게 행할 것이다. Харин Израильчууд надаас гууж байж би өгөх болно. 우리 바산순 씨는 영상이 안 되는가요? Баасан сүрэн маань камер нь болохгүй байгаа мó. 하나님께서는 기도해야 주신다고 말씀하신 겁니다. Бурхан залбирчиж авнаа гэж айлцсан байгаа. 23절부터 26절 앵커토야 씨 읽어주시겠어요? 23-аас 26 инхчэгч уншаад өгөөч. 소리. Дууга нэгээрээ. Манасегийн хагас овгийн хөвгүүд Башанаас Баал Хермон Синир Хермон уул хүртэлх нутагт амьдарсан юм. Тэд хитрхи олуулан байв. Тэдний эцгүүдийн гэр бүлийн тэргүүлэгчид нь Эфер, Иши, Илиэл, Азрил, Ирема, Хотива, Ихтэл бөгөөд тэд эрлэхийг зоригтой алдарт суутай өөрсдийн эцгүүдийн гэр бүлийн тэргүүлэгчид болоо. Гэвч тэд өөрсдийн өв дээдсийн бурхны эсрэг итгэлээсээ уран тэдний өмнөөс бурхны устгасан тэр газрын ард түмний бурхтын араас завхаарив. Иймээс Израилийн бурхан Ашурын хаан Пүлийн сүнс, Ашурын хаан Гэлгат Пилнесерийн сүнсийг хөдөлгсөн тэд Рюбен, Гад, Манасегийн хагас овгийг олзлоо. Хаала, Хабор, Хара, Гозан гол руу аваачжээ. Тэд одоо ч тэндээ байна. 네. 므낫세 절반 지파의 자손이 번성했다고 말씀하셨습니다. Манасегийн хагас овгийнхан олширсан гэсэн байгаа. 7명의 족장들의 이름이 기록되어져 있죠. 7 овгийн хны нэр бичигдсэн байна.
그들은 용사들이고 유명한 사람들이다. Тэд эрлэг зоригтой, алдар цуутай. 세상에서 유명한 사람, 또 용사, 영웅으로 대접받는 사람들이 있습니다. За одоо энэ нийгэмдэр эр зоригтой, нэр алдартай, баатар хүмүүсүүд байдаг. 근데 사람들이 남자든 여자든 뭔가 잘하는 게 있으면 교만해져요. Тэгээ эрэгтэй ч эмэгтэй ч ямар нэгэн сайн юмыг сайн хийдгээ гэвэл бардам болдог. 교만은 뭐죠? 몽골 말로? Бардам. 바르뜸? 네. 뭔가 잘하는 게 있으면, 다른 사람보다 잘하는 게 있으면 우리는 교만해지기 아주 쉽습니다. Хин нэгнээс арай илүү зүйл байх юм бол амархан бардам болдог. 얼굴이 잘생기면 교만해지고, Царайлаг бол хэрвээ царайлаг бол бардам болдог. 키가 크면 교만해지고, Өндөр нуруутай байх юм бол бас бардамдаг. 공부를 많이 하면 교만해지고, Хичээлээ сайн хийдэг байлаа гэвэл бас бардамдаг. 돈이 많으면 교만해지고, Их мөнгөтэй бол бас ялгаагүй бардамдаг. 뭐 집안이 좋으면 교만해지고, Гэр орон сайтай байвал мөн ялгаагүй бардамдаг. 사람은 쉽게 교만해집니다. Энэ хүн маш амархан бардамдаг. 언제 우리가 교만해지죠? Бид нэр ямар үед бардамдаг вэ? 뭔가 일이 잘 될 때 교만해질 수 있죠. Ямар нэгэн зүйл маань сайн байх юм бол амархан бардамдаг. 입으로는, 말로는 하나님께서 도와주셔서 된 겁니다. 이렇게 말하지만 Хэл яриагаараа амаараа бурхан тусалсан гэж ярьдаг хэдий ч 속으로는 이거 내가 한 거야. 나 잘났지? 이렇게 말하는 거죠. дотроо энийг би хийсэн штэ. Би мундаг байгаа зү гэж дотроо тэгж хэлдэг. 부럽지? 뭐 이렇게 말하죠. Атаархмаар байгаа биз гэж ярьдаг те. 그러니까 25절에 금방 이 사람들이 하나님께 죄를 지었습니다. Тэгээ 25 дахь ишлэлээр харах юм бол тэд нар айгүй амархан бурхнаас урвчихсан. 왜 죄를 지었을까요? Яагаад нүгэл үлдсэн бэ? 교만해져서 그래. Бардамсан учраас юм аа. 그 가나안 사람들을 많이 몰아냈는데요. 가나안чуудыг их хөөж гаргасан. 그런데 그들이 섬기던 우상들을 가져다가 또 섬긴 거예요. Тэгсэн хэдий ч тэр хүмүүсүүдийн шүтдэг байсан бурхтыг бид нэр шүтэх болсон. 아니 가나안 사람들이 우상 숭배하다가 멸망한 거거든요. 가나안чууд бол тэр хиймэл бурхад шүтж байгаад бид нэр суурсан. 그런데 그거 하다가 망했는데 그 사람들이 섬기던 우상을 또 가져다가 또 섬기는 거예요. Тэд нэр тэр хиймэл бурхтаас болоод суурсан байтал тэдний тэр бурхтыг тэр шүтэх болсон байна. 여러분 생각해 보십시오. 노명 씨. Та бүхнийг бодоод үзээрэй. 앞에 가는 사람이 저 구덩이에 빠져가지고 죽었어요. Тэгэд урд явж исэн хүн нүхэн дунаад өгчихлээ. 그러면 뒤따라가던 사람은 깜짝 놀래가지고 아유 저기 위험하구나 알 수 있잖아요. Тэг яг ард нь явж исэн хүн хараад яана энэ аюултай юм биш үү гэд мэдэн штэ тий. 그 사람이 빠진 것을 봤는데
урд явж исэн хүний унсныг нь харсан. 그 장소가 어디인지 분명히 알고 있는데 Унсан газрыг нь хүртэл харсан, мэдж байгаа. 똑같이 그 길을 가다가 빠졌다. Яг адилхан замаар явж байгаа тэр нөхөнд унчихлаа. 왜 그럴까요? Яагаад ийм зүйл болж байгаа вэ? 원인이 뭐죠? 교만해서 그렇습니다. Бардамнал 교만해지면 조심하지 않아요. бардам болвол анхаарал сарнил алддаг. 예수 믿는 사람이라도 교만해지면 하나님을 두려워하지 않고 조심하지 않습니다. Есүст итгэдэг хүн байсан ч ялгаагүй бардамдах юм болвол Бурханаас имээлгүй тэгээд анхаарал болгоомжгүй байдаг. 그럼 망하게 되는 거예요. Тэгвэл яах вэ гэхээр суурна. 이 므낫세 절반 지파의 지도자가 7명이었는데요. Манасе хагас овгийн гэр 7 гэр бүл гэж гарч байгаа. 가나안 사람들의 신들을 따라 행음하였다고 말씀하셨습니다. Ханааны ард түмний бурхтын араас завхаарваа гэсэн. 무슨 소리 계속 들리는데 어디서 소리 들리는 거예요? Хаанаас дуулдаад байна вэ? 하나님께서 아시리아 왕의 마음을 부추기셨다고 26절에 말씀하셨습니다. Тэгээд 26 дугаар ишлэлээр харах юм бол харвал 네. 아시리아 왕 네. 불의 마음과 아시리아 왕 디글랏 빌레셀의 마음을 부추기셨다 그러셨죠. Израилийн бурхан Ашурын хаан Пулын сүнс Ашурын хаан Тилгат Пилнесерийн сүнсийг хөдөлгсөн гэж байгаа. 여기에 나온 아시리아 왕 불이라고 하는 사람하고 아시리아 왕 디글랏 빌레셀은 같은 사람입니다. 한 사람이에요. Энд Ашурын хаан Пул гэж байна те. Тэгээд дараа нь Ашурын хаан Тилгат Пилнесер гэж байгаа. Энэ хоёр нэр болохоор нэг хүн 이름이 두 가지예요. хоёр нэртэй байна. 불이라고도 말하고 디글랏 빌레셀이라고도 말합니다. Пул гэж нэрлэгддэг мөн Тилгат Пилнесер гэж бас нэрлэгддэг. 하나님께서 이 디글랏 빌레셀의 마음을 말하자면 흥분시킨 겁니다. Тэгээд бурхан Тилгат Пилнесерийн сүнсийг сэтгэлийг ингэж хөдөлгсөн. 그래서 이 아시리아가 쳐들어와 가지고 그 두 지파 반을 사로잡아 갑니다. Тэгээд энэ Ашур гэж байгаа. Тэгээд Асирчууд ирээд хоёр овог хагастай тэднийг 붙잡아 간다고요? 붙잡아. олзолж авсан байгаа. 그래서 이 루벤 지파, 갓 지파, 므낫세 절반 지파가 포로로 잡혀가게 됩니다. Тэгээд Рубен, Гад, Манасегийн хагас овгийнхан олзлогдсон. 교만해지면 하나님의 징계가 따라오는데 Тэгээд бардамнах юм бол Бурхны шийтгэл зайлшгүй байгаа. 사실은 교만해진 것 자체가 하나님의 징계다. Тэгээд энэ бардамнал нь өөрөө
Бурхны шийтгэл. 교만해진 사람은 다른 사람의 말을 안 들어요. Бардам хүмүүсүүд бусд хүний үгийг сонсдоггүй, өөр хүний үгийг сонсдоггүй. 또 순종을 안 합니다. Тэгээд дуулууртай байдаггүй. 교만해졌으니까. Бардам болчихсон болохоор. 자, 그러면 6장 할까요? За 6 дугаар бүлгийг үзцгээе хүү. 한 5분 쉴까요? 5 минут амарх уу? 5분 쉬었다 가죠, 그러면. За тэгвэл 5 минут амраад үргэлжлүүлье. 자, 5분 쉬겠습니다. 너민 씨는 식사하셨어요? 아 예. 없더라고 뭐. 애기는 저기 어린이집 갔어요? 네네. 큰애가 몇 살이죠? 아 5살이에요. 5살. 5살, 3살, 8개월. 셋인가? 셋? 예, 아들 셋이요. 다섯까지 너무 좋을 것 같아. 아. 그러면 목사님 더 나셔야겠네요. 근데 나 낳고 싶은데 병원에서 이제 더 놓으면은 그 산모가 죽을 수 있대요. 위험하대요. 아, 왜요? 4명 다 제왕절개로 났어요. 아. 마취가 잘 안 돼가지고 아. 이렇게 자연분만을 못했어요. 아. 그 5명 넷째 날 때 좀 고생했어요. 아. 그래가지고 저기 차병원에 이 난임 전문 닥터가 맡아서 했어요. 아. 예. 난임은 나이가 많은 여자가 임신할 경우 또 아이를 많이 낳은 여자인 경우 이렇게 어려운 해산만 전문적으로 하는 닥터가 맡아서 했는데 예. 저한테 신신당부했어요. 아이 더 넣으면 안 된다고, 큰일 난다고. 아. 5을 넣고 싶었었는데 안 됐어요. 우리 막내가 7살인데 아. 내년에 이제 학교 가요. 아. 그러면은 셋이면은 정신 없겠네요. 네, 정신없어요. 나이가 이게 좀 비슷비슷해가지고. 아빠가 많이 도와줘요? 네, 잘 도와줘요. 몽골 사람들은 이렇게 와이프를 잘 도와주지 않는 것 같아. 좀 저희 아빠의 경우에는 아빠는 잘해줬어요? 아니에요. 아니에요. 애만 놓고 그냥 돌봐주지 않았나? 그런 것도 아닌데, 근데 또 이게 100%는 아니고. 어, 아이, 노명 씨는 어머니 어떻게 건강하세요? 예, 어, 어머니가 보고 싶어 하겠네. 예. 응. 앵커 토야 씨, 게르는 괜찮아요? 다 수리 다 된 거예요? гэр чин гаг болсон зүгээр үү? зүгээр байгаа. Хэвээ. 괜찮대요. 어, 정상이래요. 돈 모자라지 않았나? 아, 상고гээр дутагдаагүй юу гэж. Яг болгож ил байна. Тэгээ нөгөө үйл нүүрс гээд ирэхээр яг нэг төлөл баг. Зохондоо бол боломжийн. 아, 지금은 좀 괜찮은데 이제 겨울 되면은 이게 그 석탄 필요하니까 그때 어떻게 될지. 어,
45부터. Левийн ураг юм байна. 자, 또 시작할까요? Хичээлээ эхлэх үү? Юу. 네. 6장 시작하겠습니다. 6 дугаар бүлэг 역대상 6장입니다. шаштрын дээд 6. 네. 여기 이제 레위 지파의 족보가 좀 기록되어져 있습니다. За энд болохоор Леви овгийн бичиг гарч байгаа. 자, 그러면 1절부터 15절까지 우리 남순혜자 목사님 읽어주시겠어요? 1절부터 15절 마이크 켜시고. Левийн хөвгүүд нь Гершон, Кехот, Мерари билээ. Кехотын хөвгүүд нь Амрам, Исхар, Хеброн, Үзиэл билээ. Амрамын хүүхдүүд нь Аарон, Мосе, Мирам билээ. Аароны хүүгүүд нь Надаб, Абиху, Элизар, Итамар нар билээ. Элизар нь Пинхасыг, Пинхас нь Абишуг төрүүлжээ. Абишу нь Буккийн Үзийг төрүүлжээ. Үзийн Захарай Меротын эцэг болж Мерот нь Амераг, Амера нь Ахибутыг төрүүлжээ. Ахибут нь Задокийг, Задок нь Ахимазыг эцэг болж Ахимаз нь Азера нь Йохананы эцэг болж Йоханан нь Азерыг төрүүлжээ. Иерусалим Соломон барьсан сүмд Азера дахилчийн үйлчлэл байв. Азера Амерагийн Амера нь Ахитубын эцэг болж Ахитуб нь Задокийг, Задок нь Шашлумыг төрүүлжээ. Шашлум нь Хилкаг, Хилка нь Азераг, Азера нь Сираг, Сира нь Йохозатыг төрүүлжээ. Эзэн Небухаднезараар дамжуулан Юда Иерусалимыг чөлөхөд Йохозадак нь ч мөн явсан юм. Амен. 네. 그 레위의 아들들이 기록되어져 있습니다. Левийн хөвгүүдийн нэр бичигдсэн. 레위의 아버지는 누굽니까? Левийн эцэг нь хэн блэ? 야곱이죠. Яаков тий. 야곱의 아버지는 Яаковын эцэг нь 이삭이고, Исаак. 이삭의 아버지는 Исаакийн 에цэг нь 아브라함이죠. 아브라함. 아브라함부터 레위까지는 약 1000년의 시간이 흘렀습니다. Авраамаас Леви хүртэл 1000 жил өнгөрсөн. 시간이 1000년이 금방 지나갑니다. 1000 жил бол маш амархан өнгөрнө. 레위는 야곱의 셋째 아들이죠. Леви Яаковын 3 дахь хүү. 첫째 아들은 루벤이고요. Рубен. 둘째 아들은 хоёр дахь хүү 시므온이고요. Симеон. 셋째가 레위, гурав дахь нь Леви. 넷째가 유다, дөрөв дахь нь Юда. 다섯째가 이사갈, тав дахь нь Исахар, 스불론. Зебулон. 이게 이제 그 야곱의 아내 레아가 낳은 아들들인데요. Тэгээд эдгээр хүүхдүүд нь Яаковын эхнэр Лиагаас төрсөн. 셋째 아들 레위는 하나님께서 특별한 은혜와 복을 내려주셨죠. Гурав дахь хүү Левиг нь бурхан онцгойлж
ерөөсөн 레위는 하나님을 섬기는 제사장 지파가 레위 자손에게서 나오죠. бурханд үйлчилдэг хүмүүсүүд Леви удам байгаа. 레위의 아들들은 1절에 게르손, 그핫, 무랄이죠. Левийн хүүгүүд нь Гершон, Кохат, Мерари 1-р ишлэл 아들이 세 사람입니다. 3 хүүтэй. 그런데 2절에 그핫의 아들들을 먼저 말씀하셨어요. Тэгээ 2-р ишлэл дээр нь Кохатын хүүхдүүдийг эхлээд бичсэн байгаа. 이 족보는 중요한 게 신앙의 계통을 중요하게 기록하신 겁니다. Тэгэд энд гарч байгаа энэ ургийн бичиг нь итгэлийг чухалчилж үзсэн шүү. 그핫은 둘째 아들인데요. Кохат бол уг нь 2 дахь хүү. 그핫의 아들들은 아므람, 이스할, 헤브론, 우시엘입니다. Кохатын хүүгүүд нь Амрам, Изхар, Хеврон, Узиэл. 근데 그핫의 아들들 가운데 제일 먼저 아므람에 대해서 3절에 기록하셨죠. Тэгээ Кохатын хүүгүүдээс хамгийн түрүүнд 3 дахь ишлэл Амрамын хүүхдүүдийг өгүүлж байгаа. 아므람의 자녀가 아론과 모세와 미리암이다. Тэгээд Аарон, Мосе, Мириам. 자, 아론의 이제 그 후손들이 제사장이 되는 거죠. За тэгээд Аароны хүүгүүд ахлах тахилч болдог. 아론의 아들들은 나답과 아비후, 엘르아살, 이다말이다 그러셨습니다. Аароны хүүгүүд нь Надаб, Абиху, Елиазар, Итамар. 네. 이 믿음의 계통이 중요합니다. Итгэлийн энэ авог их чухлаа. 아들이 많아도 Олон хүүтэй байсан ч гэсэн 믿음 있는 아들이 누구냐? итгэлтэй хүн ямар хүн бэ? 교인들이 많아도 믿음 있는 성도가 누구냐? Олон итгэгчтэй байсан ч хин нь илүү итгэлтэй вэ? 그 한 사람이 중요합니다. Тэр хүн чухал. 믿음 있는 한 사람이 중요하다. итгэлтэй тэр хүн чухлаа. 그래서 이스라엘 백성들 가운데 제사장이 될 수 있는 사람은 반드시 아론의 계통해야 됩니다. Тэгээд Израилийн өөрүүдэн дундаас ахлах тахилч болох хүн нь заавал Аароны өөрүүдмаас бий болох ёстой. 레위 지파 아론의 후손이 아니면 말하자면 자격이 없는 거예요. Тэгээд Левигийн хүү Аароны өөрүүдмийн ахлах тахилч биш байх юм бол тийм ахлах тахилчийн ирэхгүй. 아무리 내가 하고 싶어도 그건 안 돼요. Хичнээн ахлах тахилч болмоор байсан ч гэсэн тэр бол хөлийн зөвшөөрөгдөхгүй. 하나님이 정해놓은 거예요, 이것은. Бурхан үүнийг бүр ингээд тогтоочихсон байгаа. 사람이 바꿀 수가 없어요. Нэг хүн өөрчлөх боломжгүй. 아론에게 이제 네 아들이 있잖아요. Аарон 4 хүүтэй 3절 마지막에 말씀하셨죠. 3 дахь ишлэлийн сүүл хэсэгт гарч байгаа. 그런데 나답과 아비후가 죽었습니다. Тэгээд Надаб, Абиху хоёр нь үхсэн. 제사장들인데 죽었어요. Ахлах тахилч байсан хэрнээ үхчихсэн. 왜 죽었나요? Яагаад үхдэг вүлээ? 하나님 앞에 Ёс бус гал
다른 불을 들이다가 죽었죠. тийм ээ, Бурхны өмнө ёс бус гал өргөдөг. 레위기 10장에 나와 있습니다. Левит 10 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа. 제사장이지만 하나님께서 허락하지 않은 다른 불을 하나님께 드리다가 죽었어요. Ахлах тахилж байсан хэдий ч Бурхны зөвшөөрөөгүй тэр ёс бус галыг өргөсөн учраас үхсэн. 지금으로 말하자면 주일날 예배 시간에 죽은 거예요. Тэгээд өнөөдрийн одоогийн нөхцөл байдлаар хэлэх юм бол эзний өдөр мөрөглийн үед үхсэн гэсэн үг юм. 다른 불은 뭐가 다른 불이었나? Тэр ёс бус гал гэдэг нь юу вэ? 나답과 아비후가 술 마시고 술 취해가지고 하나님 제단에서 하나님 일을 보다가 죽은 겁니다. Надаб Абихо хоёр арх уугаад тэгээд сохтуу байж агаад Бурханд мөргөл өргөсөн. Тэгээд үхдэг. 예수 믿는 사람은 술을 마시면 안 됩니다. Есүст итгэдэг хүмүүс арх ууж болохгүй. 1년에 한 잔도 마시면 안 돼요. Нэг жилд нэг хундах ч ууж болохгүй. 맥주는 괜찮나요? Пив зүгээр үү? 맥주도 안 돼요. Пивч болохгүй. 우리 몽골 분들은 그 말젓으로 만드는 술 있죠? Монголчуудын уудаг айраг байгаа тий. 그것도 술이죠. Айраг арх уу? 그거 먹으면 취하는 거 아닌가요? Тэгээд айраг уул согтдог үү? 취해요. 저 어디 그때 몽골에서 결혼식 갔는데 누가 이거 좀 드셔보세요 그러더라고요. Би Монголд байхдаа нэг удаа хурмын ёслолд очиж таарсан. Тэгсэн намайг энэ айраг уугаад үзэрэй гэдгсэн. 저 우유인 줄 알았어요. Тэгээд би анхандаа ихэндээ сүү гэж бодож исэн. 근데 이렇게 살짝 입에 댔는데 술 냄새가 나더라고요. Тэгээд яг ингээд амдаа ингээд хүргээд үтсэн чинь бүр яг тийм архины үнэр үнэрсэн. 과거에는 술을 마셨다 하더라도 예수 믿은다 하면은 술 마시면 안 됩니다. За өмнө нь арх уудаг байсан ч Есүст итгэснээс хойш арх ууж болохгүй. 아유, 다른 교회 목사님들은 술 다 마시던데 왜 못 마시냐? Энд өөр цуглааны пасторууд арх ууж л идэг штэ. Яагаад арх ууж болохгүй юм бэ? 저쪽 교회는 장로님도 술 마시고 집사님도 술 마시고 다 목사님도 술 마시고 다 술 마신다. Тэнд тэр цуглааны ахлагч, итгэгч нар нь пастор нь хүртэл арх уудаг. 다른 교회에서 그렇게 하더라도 우리는 그렇게 하면 안 됩니다. Тэгээд өөр цуглаанд тийм байсан ч гэсэн манай цуглаан тийм байж болохгүй. 자, 오늘 여러분들께서는 저한테 들으신 거 아니에요? 이 술 마시는 것에 대해서 들으셨죠? За өнөөдөр та бүхэн ингээ надаас сонслоо. Арх ууж болохгүй гэж. 나중에 예수님 앞에 섰을 때 저는 몰랐습니다. 그런 말 할 수 없는 겁니다. Дараа нь Есүсийн өмнө очоод би тийм юм сонсоогүй штэ гэж хэлэх боломжгүй. 예수 믿는 사람은 술 마시면 안 되고 특히 하나님 일 하는 사람은 술 마시면 안 됩니다. Тэгээ Есүст итгэдэг хүн арх ууж болохгүй. Тэгээ ялангуяа Бурхны ажилчид бүр тэгж ууж болохгүй. 그래서 이제 나답과 아비후가
하나님 그 성전에서 제사 드리다가 하나님께서 치셔가지고 성전 안에서 즉사했어요. Надав Абиху хоёр тэр ариун өргөөнд дахил өргөж байгаад дахил өргөж байхад нь бурхан тэднийг цогсон. Тэгээд газар дээрээ тэд өвцгөөсөн. 그러니까 우리가 그 예배를 아주 조심해서 예배드리고 하나님을 섬겨야 됩니다. Тэгээд бид нэр мөргөл өргөхдөө маш анхаарал болгоомжтой мөргөл өргөж бурханд үйлчлэх хэрэгтэй. 여기 그 4절에 보니까 레위의 아므람의 셋째는 엘르아살인데요. 엘르아살이 비느하스를 낳았다 그랬습니다. За 3 дугаар ишлэлээр Амрамын 3 дахь хүн Илиазар байгаа. Тэгээд 4 дээр Илиазар нь Финихасын эцэг болсон гэсэн. 이 비느하스는 믿음 좋은 사람입니다. Финихас бол итгэл сайтай нэгэн. 또 여기 그 12절에 보면 사독이 나오죠. 아이두베 아들 사독이 나오는데요. 12 дугаар ишлэлээр Ахитуб Задок гэж нэр гарч байгаа. 믿음 좋은 분들입니다. Итгэл сайтай хүмүүс үү дээ. 그 다음에 15절에 보니까 여호와께서 유다와 예루살렘 백성을 느부갓네살의 손에 포로로 잡혀가게 하실 때에도 때 여호사닥도 잡혀갔다라고 말씀하셨습니다. 15 дугаар ишлэлээр эзэн Небухаднезараар дамжуулан Юда Иерусалимыг цөлөхөд Йехозадагч мөн явсан гэж байгаа. 하나님께서 믿음으로 하지 않으면 제사장도 하나님의 일 하는 사람도 고통당하게 되어 있습니다. Итгэлээрээ үйлдэхгүй, итгэлээр явахгүй болвол ахлах тахилчж байсан бурхны ажилчин байсан ч гэсэн бурхан зовлон дунгах болно. 나라가 어려워져 보세요. 여러분 생각을 한번 해보십시오. За бүгдээрээ нэг бодоод үзье. 그러면 예배 시간에 모일 수 있을까요? Улс орон хэцүү боллоо. Тэгвэл мөрөлийн цагт цуглах боломжтой юу? 잘 못 모여요. Тэг бас амар зүйл шээ. 우선 나라가 편안해야 되고 또 가정이 편안해야 됩니다. Тэгээд улс орон маань амар амгалан байж гэр орон ч гэсэн амар амгалан байх хэрэгтэй. 또 늘 하나님의 일을 하는 사람은 늘 기도하는 사람이 돼야 됩니다. Тэгээд бурхны ажлыг хийдэг хүн үргэлж залбирдаг байх хэрэгтэй. 이스라엘 백성들이 유다 사람들이 바빌로니아로 포로 잡혀갈 때 여호사닥도 잡혀갔다고 15절에 기록하셨습니다. Юда Вавилон руу цөллөгдөхөд Йехозадагч хамт явсан гэсэн 15 дугаар ишлэл. 하나님의 일을 하는 사람도 똑같이 고통을 당한다. Бурхны ажлыг хийж байгаа бурхны ажилчин ялгаагүй зовлон туулах болно. 그 다음에 이제 그 16절 말씀부터 16절 말씀부터 28절까지 좀 읽어주시겠어요? 16-аас 28 хүртэл уншаа. 우리 그 남질마 씨 Намжилмаа гэжээ. 16-аас 28, 16절부터 28절 16-аас 28. Микрофоно. За
Леви хүүгүүд нь Гершон, Кохот, Мерари нар юм а. Гершон хүүгүүдийн нэрс нь Лебни, Шимей юм. Кохотын хүүгүүд нь Амрам, Ицхар, Хеброн, Узиэл билээ. Мерарийн хүүгүүд нь Махли, Моше юм а. Эцгүүдийнх нь бүлийн дагуу Ливчүүдийн гэрүүд эднэр юм а. Горшомынх нь Лебни бөгөө түүний хүү Эхат, түүний хүү Зема, түүний хүү Яа, түүний хүү Итта, түүний хүү Зера, түүний хүү Иетерам билээ. Итарай билээ. Кохотын хүү Аминадаб, түүний хүү Кора, түүний хүү Асир, түүний хүү Илкана, түүний хүү Ибисап, түүний хүү Асир, түүний хүү Тахат, түүний хүү Уриэл, түүний хүү Узия, түүний хүү Шаул билээ. Илканагийн хүүгүүд нь Амасай, Ахимот, Илканагийн хувьд түүний хүү Жопай, түүний хүү Нахот, түүний хүү Иляб, түүний хүү Иерохам, түүний хүү Илкана юм а. Самуэлийн хүүгүүдийн ууг нь Иол, удаах нь Абиабай. Мерари хүү Махли, түүний хүү Либни, түүний хүү Шимей, түүний хүү Узца, түүний хүү Шимай, түүний хүү Хакия, түүний хүү Асеа билээ. 아니 28절까지. 28절까지 읽으시면 됩니다. 네. 예. 여기서는 이제 그 레위의 아들 세 사람을 다시 한번 또 말씀하셨는데요. За энэ Левийн 3 хүүг дахиад гарч байна. 먼저 말씀하지 않으신 그 게르손, 그핫 자손들 또 말씀하셨어요. 게르손 자손, 그핫 자손들 말씀하셨습니다. За өмнө нь Гершом, Кохотын удмуудыг хэлсэн байгаа. 18절에 보시면 그핫의 아들은 아무람과 이스알과 헤브론과 우시엘이라 그랬죠. 18 дахь ишлэлдэр Кохотын хүүгүүд нь Амрам, Ицхар, Хеврон, Узиэл гэсэн. 그핫 자손을 이제 고핫 자손이라고도 하는데요. 예. 그핫 자손을 네네. 또 성경에 고핫 자손이라고도 하세요. 고핫 자손. Тэгээд энэ Кохот гэж гарч байгаа. Тэгээд Кохотыг Библиэлд өөрөөр бас 그 몽고 성경에는 고핫이라고 되어 있어요. 그핫이라고 되어 있어요. Кохот. 고핫? Кохот. 고핫. 네. Мерари нар. 그게 뭐 다르지 않네요. 비슷하네요. 그 고핫 자손이나 그핫 자손은 그 다 같은 그 족속을 의미합니다. Тэгээд Кохот, Кохот гэдэг нэг овог байгаа. 네. 그 고핫 자손들은 특별히 하나님의 그 성전에서 일을 하는데요. Кохотын удмынхан Бурхны ариун өргөнд үйлчлэл хийдэг. 하나님의 일을 할 때 특별히 그 하나님의 그 성막을 옮길 때 어깨에다가 메고 그 성물들을 옮기라고 말씀하셨어요. Тэгээд ариун майхныг авч явахдаа мөрөн дээр үүрээд тэр ариун эд зүйлсийг нь мөрөн дээр үүрээд авч яваарай гэж бурхан айлддаг. 민수기 그 4장에 보시면 Тооллого 4-р бүлгийг харах юм бол 4장 민수기 4장 15절 Тооллого 4:15 한번 읽어보세요. унши. Аарон ба түүний хөвгүүд ариун газрын бүх эдлийг бүтээж дуусгаад хуаран нүүх болсон үед тэдгэрийг авч явахаар Кохотын хөвгүүд ирэх ёстой. Ингэснээр тэд ариун юмсад хүрч өөхөхгүй байх юм. Эдгээр нь Кохотын хөвгүүдийн авч явах ёстой хурлын майхандах зүйлс юм.
고핫 자손들은 어깨에다 매라 그러셨어요. Кохатын хөвгүүд үүрч явах ёстой гэсэн. 그 하나님의 성소와 성소의 모든 기구들을 덮는 일을 다 끝마친 뒤에는 그것들을 어깨에다가 메고 옮겨야 됩니다. Ариун юмс болон ариун газрын бүх эдлийг бүтээж дуусгад тэднийг хуаран нүүх үед мөрөн дээрээ үүрээд авч явах ёстой. 또 그것들을 함부로 만지면은 죽게 될 것이라고 말씀하셨어요. Тэдэнд хамаагүй гар хүрэх юм бол үхнэ гэсэн. 그래서 이제 다윗이 왕으로 있을 때 하나님의 궤를 다윗성으로 옮기는 행사를 했었죠. Давидыг хаан байхад Бурхны тэр ариун тэр майхныг ариун юу гэдэг вэ? Нэг 하나님의 궤를 다윗성으로 Бурхны авдрыг нүүлгдэг тийм ээ. 옮길 때 그 하나님의 궤를 어깨에다 매지 않고 어떻게 했습니까? Тэгээд хүмүүсүүд яг тэр үед нуруунд дээрээ тэр авдрыг нуруунд дээрээ үүрлгүй яаж барьж явсан бэ? 담нуур гар. 네. 담нуур гар барьж явсан шүү дээ. 소각근은 새 수레에다가 실었죠. Үхэр тэргээр авч явсан тий. 그래서 형 우사하고 동생 아효가 그 수레를 끌고 갔습니다. Тэгээд ах Уузя дүүн дүүтэйгээ тэргийг одоо ингээ аваа явдаг. 하나님의 궤를 어깨에다 매야 되는데 Бурхны тэр ариун авдрыг мөрөн дээр үүрэх ёстой байтал 소각근은 수레에다 실었다고요. үхэр тэргэнд ингээ авч явсан. 그러다가 어떻게 됐습니까? Тэгээд яадаг вэ? 소가 갑자기 펄쩍펄쩍 뛰었죠. Үхэр гинэт давхдаг байгаа. 그러니까 뒤에 따라가던 형 우사가 그 하나님의 궤를 막 이렇게 흔들리니까 손으로 잡으려고 궤를 붙잡았어요. Тэгээд үхэр ингээ давхсан чинь нөгөө ариун авдар хөдөлдөг те. Тэгээд дагаж явсан тэр Уузя тэр унах гэжсэн авдрыг түшгээд барьсан байгаа. 그러면 사람들이 아유 잘했다. 아유 훌륭하십니다. 하나님의 궤가 땅에 떨어질 뻔했는데 잘 잡았습니다. 칭찬 들을만 하잖아요. Тэгээд энэ бусдын нүдэнд унах гэжсэн юм тосоод ингээ бариад түшчихлээ гэж хэлэхээр те. 근데 하나님께서는 우사를 그 자리에서 쳐서 죽였습니다. Тэгтэл яасан гэхээр бурхан Уузяг газар дээр нь цохиж алдаг. 왜 그랬죠? Яагаад вэ? 하나님의 궤는 오늘날 하나님의 교회를 상징해요. Бурхан тэр ариун авдар бол өнөөгийн чуулганыг бэлэгддэг. 하나님의 교회는 하나님께서 다스리시고 하나님께서 주장하십니다. Бурханы чуулганыг бурхан өөрөө удирдах. 그 하나님의 교회죠. бурхан захирдаг. Тэр бол бурханы цуглаан. 하나님의 교회를 사람이 붙잡은 겁니다. Тэгээ бурханы цуглааныг яасан гэхээр хүн барьсан гэсэн. 하나님의 교회를 사람이 붙잡게 되면 하나님께서는 아주 싫어하십니다. Тэгээ бурханы цуглаан чуулганыг хүн барих гэж оролдох юм бол бурхан маш их хилэгнэх болно. 저나 여러분들은
하나님의 종입니다. 하나님의 종. Би болон та бүхэн бүгдээрээ Бурхны боолуудаа. 주인은 누구시죠? Эзэн нь хэн билээ? 하나님이시죠. Бурхан. 근데 우리가 주인 행사를 하게 되면 하나님께서 용서하지 않으세요. Харин бид нар эзэн болох гэж оролдох юм бол биднийг бид уучлагдахгүй. 근데 여기 그 18절에 보면 그앗의 아들은 아므람, 이스할, 헤브론, 우시엘인데요. 오늘 역대상 6장 18절에 Шаштрын дээд 6-гийн 18 Кохатын хүүгүүд нь Амрам, Изхар, Хеврон, Узиэл. 네. 이스할, 아므람의 아들이 아론, 모세, 미리암이잖아요. 자녀들이 뭐 그렇잖아요. Тэгээ Амрамын хүүхдүүд нь Аарон, Мосе, Мириам 3절에 있잖아요. 3 дугаар ишлэл дээр байгаа тийм. 그런데 그 아므람의 동생 이스할의 아들들 가운데 고라가 있습니다. 고라. Тэгээд Амрамын дүү Изхар байна. Изхарын хүүгүүд дунд нь Кор гэж байгаа. 37절에 보시면 37 дугаар ишлэл. 엘리아삽은 고라의 아들이다고 되어 있습니다. Елиасаф нь Корагийн хүү гэж гарч байна. 고라가 이제 중요한 인물이죠. Кора чухал хүн. 고라가 이제 광야길을 지나는 동안에 고라를 중심으로 해서 이스라엘이 모세를 반역했죠. Израильчууд цөлийг туулах үедээ Кораг ингэ төвөө болгоод Мосег эсэргүүцдэг. 모세와는 사촌지간이었습니다. Уг нь бол Мосетэй үеэлүүд. 그런데 모세를 반역하고 말하자면 쿠데타를 일으켰어요. Мосег эсэргүүцэж бослог гаргасан. 그 이스라엘의 큰 그 시험을 일으킨 거죠. Израильчууд их сорилтонд орж байгаа. 교회에서 시험을 일으키는 사람이 누굽니까? За чуулганд ингэж сорилт бий болгодог ямар хүмүүс байдаг вэ? 그 목사와 가장 가까운 사람들. Тэгээ пастортай хамгийн ойр хүн. 목사에 대해서 가장 잘 아는 사람들. Пастраа хамгийн сайн мэддэг хүн. 또 가장 열심히 있고 충성하는 사람들. Тэгээд хамгийн их хичээл зүтгэлтэй, итгэмжтэй хүмүүс. 그분들이 시험에 들면 고라와 같은 행동을 하게 됩니다. Тийм хүмүүс соригдох юм бол Коротой адилхан үйлс хийдгээ. 하나님이 미워하는 일을 하게 되는 거죠. Бурхны үзэн яддаг зүйлсийг хий. 고라는 유명한 사람입니다. Кора бол алдартай. 이스라엘 족장들 중에 250명이 고라를 지지했어요. Тэгээ Израилийн үндэстэн Израиль хүмүүсүүдээс 250 хүн Кораг дэмжсэн.
고라를 이스라엘의 지도자로 삼자. Кораг Израилийн удирдагч болгоцгоё. 모세는 너무 무섭다. Мосе үнэхээр аамраа. 우린 고라가 필요하다. Биднэрт Корал хэрэгтэй. 그 모세를 힘들게 했습니다. Тэгэд Мосег тийм хэцүү байдалд оруулцгааж байсан. 그래서 하나님께서 그 고라 지파를 심판하시죠. Тэгээд бурхан Корагийн гэр бүлийг шийтгдэг. 우리는 하나님의 일을 할 때 사람을 의지하면 안 돼요. Бид нар бурханы ажлыг хийхдээ хүнд найдаж болохгүй. 아, 저분은 나를 배반하지 않을 거다. За тэр намайг эсэргүүцэхгүй байхаа. 저 사람은 끝까지 나와 함께 할 사람이다. За энэ хүн надтай эцсээ хүртэл хамт байх баха. 저는 그 말 안 믿습니다. 예? 저는 그런 말을 믿지 않습니다. Миний хувьд би тийм үгэнд итгэдэггүй. 사람을 믿게 되면 하나님이 싫어하세요. Хүнд итгэх юм бол бурхан дургүй. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? Та бүхэн юу гэж бодож байна вэ? 아, 우리 교회에 부자가 나오면 좋겠다. Манай цуглаанд нэг баян хүн ирүүл сайхан. 주일마다 연보도 많이 하고 Эзний өдөр болгон их хүргэл өргөөл. 11조도 많이 하고 11 бас их өргөөл. 또 목사님도 잘 대접하고 Бас пастор ахлагч сайн ингэж тусалж дэмжээл. 그런 교인이 우리 교회에 있으면 참 좋을 텐데. Манай цуглаан тийм итгэгчтэй бол сайхан байхгүй юу? 그런 마음 갖지 마세요. Битгий тэгж бодцоогоорой. 우리는 하나님만 의지하고 하는 사람들입니다. Бид нар бол бурханд итгэдэг хүмүүс ээ. 사람을 의지하면 하나님께서 도와주지 않으세요. Хүнд итгэж найдах юм бол бурхан туслахгүй. 그러면 일이 힘들어지는 겁니다. Тэгээд ажил үйлс маань хэцүүдэх болно. 그래서 사람을 너무 믿지 말라는 겁니다. Тэгээд хүнд итгэж болохгүй гэсэн үг. 사람을 믿지 마세요. Хүнд итгэж болохгүй шүү. 자, 성경 좀 더 보겠습니다. За Библи рүүгээ эргээд оръё. 그 22절에 보시면 22 дугаар ишлэлийг харвал 그핫의 아들은 암미나답이고 그 아들은 고라이고 그 아들은 아실이다 그랬죠. Кохатын хүн Аминадаб, түүний хүн Кора, түүний хүн Асир. 이 여기서 나오는 이 고라는 그 위에 나와 있는 이스라엘의 아들 고라가 아닙니다. 다른 고라입니다. Сая уншсан Кора түрүүн дээр гарч байгаа Изхарын хүү Кора биш шүү, өөр Кора байгаа. 뒤에 나오는 고라는 암미나답의 아들 고라죠. 22 дээр гарч байгаа Кора нь Аминадабын хүү Кора. 네. 그렇죠? Тийм ээ? 이스라엘의 아들 고라가 있고 18절에 그 다음에 22절에는 암미나답의 아들 고라가 있습니다. 22 дээр Аминадабын хүү Кора гэж байгаа. Тэгээд 18 дээр Изхар байгаа. Изхарын хүү Кора гэж бас өөр Кора байгаа. 그 다음에 우리가 몇 절까지 읽었나요? 18절까지. 18절까지 읽었죠. 예.
그 Хоёр 이- хороо нэг нь хаана тарахгүй шүү. Ицхарын хүү Кора гэсэн шүү дээ. 18 дээр Ицхар гэж гарч байгаа. Түрүүн 30 хэд дээр харлаа? 38 дээр гарсан шүү дээ. 38. Ицхар нь Кохатын биш юу хаана вэ? 18절과 22절의 고라는 다른 고라예요. 자, 그럼 18 22 дээр гарч байгаа Коранууд өөр Кора шүү. 38 дээр Кора нь Исхарын хүү гэж гарч байгаа биз? 38. 23절부터 읽어볼까요? 24-өөс уншия. 23절부터 37절까지 좀 읽어주세요. 24-өөс 37. 누가 읽으실까요? 우리 자. Түүний хүүн дахаад түүний 네. хүүн уриал түүний хүүн Узиза түүний хүүн Шаул билээ. Илканагийн хүүгүүд нь Амасай, Ахимот, Илканагийн хувьд түүний хүүн Зафя, түүний хүүн Нахат, түүний хүүн Илебаб, түүний хүүн Ирохам, түүний хүүн Илкана. Самуэлийн хүүгүүдийн ууган нь Йол, удаах нь Абиабай, Мерари хүүн Махли, түүний хүүн Ливни, түүний хүүн Шимшэ, түүний хүүн Узиза, түүний хүүн Шимэ, түүний хүүн Хагия, түүний хүүн Асисай билээ. Мэдээ гэж 34. 31. 36절. Нэгдүгээр навдрыг бариулсны дараа эзний өргөний дууны тамилсан хүмүүс үлээ. Соломоны эзэн би сүмийг барих үед тэнд уулзалтын майхны асрын өмнө дуулах ажлыг хийж өг. Тэд өөрсдийн хэрмийн дагуу үүргээ гүйцэтгэв. Өөрсдийнх нь хөвгүүдийн хамт үйлчлэгтэн дараахлаа Гофотын хөвгүүдээс хүүн Химан дуучин бөгөөд тэр нь Йолын хүү юм. Йол нь Самуэлийн хүү. Амен. 아니 37절까지 읽으세요. 37절. 37. Самуэль нь Илканагийн хүү, Илкана нь Ирохамын хүү, Ирохам нь Илилийн хүү, Илиэл нь Тоогийн хүү, Тоо нь Зуфийн хүү, Зуфийн Илканагийн хүү, Илкана нь Махатын хүү, Махат нь Амасайгийн хүү, Амасай нь Илканагийн хүү, Илкана нь Йолын хүү, Йол нь Азерагийн хүү, Азера нь Зефенагийн хүү, Зефена Дахатын хүү, Дахат нь Асерийн хүү, Асер нь Ибасабын хүү, Ибасаг нь Корагийн хүү. Амен. 알겠어요? 네. 네네네. 감사합니다. 23절에 보면 이제 엘가나가 나오는데요. 23 дээр Елкана гарч байна. 그 아들은 엘가나이고 그 아들은 에비아삽이고 그 아들은 아실이라고 되어 있습니다. Түүний хүн Елкана, түүний хүн Ебиасав, түүний хүн Асир гэж байна. 근데 여기 이제 엘가나가 있고요. 27절에도 엘가나가 나와 있죠. Сая Елкана гэж гарсан. 27 дугаар ишлэл дээр бас Елкана гэж гарч байгаа. 위에 있는 엘가나와 밑에 있는 엘가나 또 다른 엘가나입니다. Энэ дээр гарч байгаа Елкана, доор 27 дээр гарч байгаа Елкана хоёр өөр хүн шүү. 근데 27절에 나와 있는 이 엘가나가 바로 사무엘의 아버지 엘가나입니다. 27 дугаар ишлэлээр гарч байгаа Елкана нь Самуэлийн эцэг Елкана. 사무엘의 아버지 엘가나. 사무엘인 эцэг Елкана. 사무엘의 어머니가 누군가요? 사무엘인 эх нь хэн блэ? Ээж нь 하나. 한나죠. Ханна. 그 엘가나가 이제 한나를 사랑했는데요. Елкана Ханнаг хайрладаг. 네, 자녀를 낳지 못하고 있었죠. Тэгээд тэгсэн хэдий ч хүүхэд гаргаж чадаагүй байсан. 기도 많이 해서 하나님께서 한나에게
여러 자녀들을 주셨는데 Тэгээ хичээнгүүлэн залбирахад бурхан хаанаас олон үр хүүхдийг өгсөн. 그 첫째가 이제 사무엘이죠. Тэгээ ууган хүн Самуэль. 사무엘만 낳고 다른 자녀들은 낳지 못했나요? Самуэлийг төрүүлчихэд өөр хүүхэд төрүүлээгүй юу? 사무엘상 2장 21절에 보시면 1-р Самуэль 하나님께서 2장 21절 읽어보시겠어요? 2-21 эзэн хааннаг эргэж тэрээр жирэмслэн 3 хөвгөн 2 охин төрүүлжээ. Балчир хөвгөн Самуэль эзний өмнө өсөн торнив. 사무엘 말고도 아들 셋과 딸 둘을 더 낳았다. Самуэлээс гадна 3 хөвгөн 2 охин төрүүлсэн гэсэн. 그러면 몇 명을 낳은 거죠? Тэгвэл нийт хэдэн хүүхэдтэй болсон гэсэн үг? 6. 6이나 낳았어요. 6 хүүхэдтэй болсон. 잠시만요. 저 물 좀 마실게요. Төрүүлээ заараа би ус уугах. 사무엘은 하나님께서 쓰시는 귀한 종이었죠. Самуэлийг бурхан эрхэмээр ашигладаг. 레위 지파에 속해 있는 사람입니다. 사무엘도. Самуэль Леви үндэстэй. 레위의 20대 손이에요. Левийн 20 дахь хүү гэх юм уу? 네. 그래서 이제 족보가 쭉 내려가는데요. 31절 보세요. 31절. За 31-ийг уншия. 6장 31절입니다. 6-гийн 31. 언약궤가 평안을 얻은 후에 여호와의 집에서 찬송하는 일을 위해 다윗이 세운 사람들의 이름이 기록되어 있습니다. Сүмд авдрыг байрлуулад амар тайван болсны дараа Давидын одоо бичигдсэн байгаа. 솔로몬이 예루살렘 성전을 세울 때까지 성막과 회막에서 찬송하는 일로 봉사하는 사람들인데요. Тэгээд Соломон тэр сүмийг байрахаас өмнө ингэж хурлын майханд, хурлын танхимд сүмд үйлчлдэг, магтаалын үйлчлэлийг, дууны үйлчлэлийг хийдэг байсан хүмүүс гарч байгаа. 지금으로 말하면 뭐 교회 성가대라고 할 수 있는데요. Өнөөгийн магтан дууны баг гэж хэлж болох юм. 이것도 33절에 있는 것처럼 그핫 자손들이 그 일을 맡아서 봉사했습니다. Тэгээ 33 дахь ишлэлийг харвал үүнийг бас Кохатын үр удмынхан хариуцаж үйлчилж хийдэг байсан. 그 역대상 23장 28절에 보시면 Шаштрын дэд 23-ийн 28-ыг харъя. 이게 아주 중요한 성경입니다. Энэ Библийн маш чухал нэг хэсэг байгаа. 23장 28절 한번 읽어보세요. 23-28 тэдний үүрэг нь эзний өргөний үйлчлэлд хашаа өрөөнүүд болон бүх ариун зүйлсийг цэвэрлэхэд буюу Бурхны өргөний үйлчлэлийн ажилд Аароны хөвгүүдэд туслах болон 레위 지파 가운데 아론의 계통은 제사장이죠. Левийн овгийнхны дундаас Аароны хөвгүүд нь ахлах тахилч бол. 그러면 레위 사람들은 뭐 하는 거냐?
тэгвэл левичүүд нь юу хийх вэ? 레위 사람들은 오늘날 하나님의 교회에서 그 직분을 가진 분들을 레위 사람들이라고 할 수 있어요. За тэр 10-аас бусад левичүүдийг болохоор өнөөгийн чуулганд үйлчлэл хариуцсан хүмүүсүүд гэж хэлж болно. 집사. 몽골에는 그런 게 없어요. 아, 그래 집사 뭐 명칭 있을 거 아니에요. 없어요. 집사가 없어요? 그런 명칭이 없어요. 장로도 없어요? 예. ахлагч. 원래 없는 거예요. 성경에 집사 있잖아요. ахлагч. 장로. 근데 전도사를 지금 ахлаг치라고 하는 것 같은데, 근데 권사, 뭐 집사, 장로 그런 없어요? 네. 하나님의 그 종은 이제 아론의 계통이고요. 흔히 бол 아론이 үр удам. 나머지 그 하나님의 교회에서 봉사하는 사람들은 누구냐? Тэгээд үлдсэн чуулганд үйлчлэл хийдэг хүмүүсүүд нь хэн бэ? 레위 사람들이라고 할 수 있어요. 레위чүүд гэж хэлж болно. 여기 23장 28절에 보면 23-28 дахь эшлэлээр 이 사람들은 첫째가 아론의 자손을 도와주는 사람들입니다. харах юм бол нэгдүгээрт Аароны хөвгүүдэд тусалдаг хүмүүсүүд ээ. 뭐 하는 사람들이라고요? Юу хийдэг хүмүүс гэсэн бэ? 도와주는 사람들. Тусалдаг хүмүүсүүд. 두 번째는 дараа нь хоёрт нь 여호와의 전과 뜰과 방들 모든 거룩한 기구들을 성결케 하는 일에 봉사하는 사람들. эзний өргөний үйлчлэл, хашаа, өрөөнүүд бүх ариун зүйлсийг цэвэрлэдэг хүмүүс. үйлчлэл хийдэг хүмүүс. 봉사하는 사람들이에요. үйлчлэл хийдэг хүмүүсүүд ээ. 세 번째는 гурав дахьт нь 하나님의 전에서 섬기는 일을 한다. бурхны өргөний үйлчлэлийн бурхны өргөнд үйлчлдэг хүмүүсүүд гэж байна. 그러니까 분명히 그 역할이 나누어져 있어요. Ингээд тэр үүргүүд нь ингээд хуваагдсан. 그 목사를 주장하는 일을 하면 안 돼요. 목사를 자기 마음대로 이렇게 주장한다 그러는데. Тэгээ пастра өөрийнхөө дураар ингэж удирдах тэгж бол болохгүй. 도와주는 일을 하고. пастартаа тусалж 봉사하는 일을 하고 үйлчилж 하나님을 잘 섬기는 일을 한다. тэгээ бурханд үйлчлэх тэр ажлыг хийнэ. 인격적으로는 다 동등해요. ингээд чанарын хувьд бүгдээ адилхан. 그러나 하나님께서 만드신 그 질서를 잘 따라가야 됩니다. чанарын хувьд адилхан боловч харин бурхны тогтоосон тэр дистара гэж байгаа тий. Тэрийг дагаж мөрдөх хэрэгтэй. 이걸 잘 기억해 주셔야 돼요. сайн ингэж санах хэрэгтэй шүү. 교회는 하나님이 이 질서를 딱 만들어 놓으셨어요. бурхан чуулганд энэ дарааллыг бий болгосон. 모세를 세웠잖아요. Мосег бурхан босгосон тийм ээ. 모세를 도와주고 Мосед туслаад 또 모세가 하는 일을 같이 봉사로 도와주고 Мосегийн хийж байгаа ажилд туслаад 하나님의 일만 잘 되면 된다.
зөвхөн бурхны ажил сайн байхад болно 도와주면 되는 거예요. гэж туслахад болох юм. 같이 하나님 잘 섬기고 Хамтдаа бурханд үйлчлээд 모세하고 싸우면 되겠습니까? Мосетэй тулалдаж болох уу? 너만 하나님의 종이냐? 나도 하나님의 종이다. Чи л ганцхан бурхны боол юм уу? Би ч гэсэн бурхны боолоо. 모세보다 더 똑똑할 수도 있습니다. Мосегоос илүү ухаантай байж болно. 그래도 모세를 하나님이 세우셨기 때문에 모세의 인도와 주장을 따라가야 되는 겁니다. Тэгсэн ч гэсэн бурхан Мосег босгосон учраас Мосегийн удирдлага Мосегийн тэр үжил бодлыг дагах хэрэгтэй. 예. 33절에 32절에서는 찬송하는 일로 봉사하는 사람이 있었다고 말씀하셨어요. Тэгээд 32 дугаар ишлэл дээр дууны 32절에 дууны ажлыг хийж байваа, дуулах ажлыг хийж байваа гэсэн. 오늘날에는 교회에 꼭 성가대가 없어도 괜찮아요. Тэгээд одоо цуглаанд магтан дууны баг байхгүй байсан ч болно. 저희 교회도 성가대가 없습니다. Манай цуглаанд магтаалын баг байдаггүй. 그래서 어떤 분이 물어봐요. 왜 교회 성가대가 없나요? Тэгээд нэг хүн асуусан, яагаад цуглаан магтаалын баг байдгүй юм бэ? 우리도 성가대 있다. Манай цуглаан магтаалын багтай. 성가대 어디? 성가대 석이 없는데요? Хаана юм бэ? Тийм магтаалын баг суудлал нь байхгүй шүү дээ. 우리 교인들이 다 성가대다. Үгүй манай цуглааныхан бүгдээрээ магтаалын багийнхаа. 따로 성가대 만들 필요가 없어요. Тусгаалаад магтаалын баг гаргах шаардлага бол байхгүй. 자꾸 이렇게 제도를 만들고 자꾸 이렇게 만들지 않는 게 좋아요. Ямар нэгэн систем хийхгүй байх нь ер нь бол системчлэхгүй байх нь сайн. 여기 보시면 33절에 그앗 자손 중에 헤만은 찬송하는 자로서 요엘의 아들이며 사무엘의 손자다 그랬습니다. 33 дугаар ишлэл дээр Кохатчуудын хөвгүүдээс хүү Хеман нь дуучин бөгөөд тэрээр Иолын хүү юм. Иол нь Самуэлийн хүү. 사무엘의 아들은 누굽니까? Самуэлийн хүү хэн гэсэн бэ? 요엘. Иол. 요엘의 아들은 헤만. Иолын хүү нь Хеман. 뒤에 이제 사무엘에 대해서 34절에 말씀하시잖아요. 사무엘인 талаар 34-р ишлэл дээр өгүүлж байна. 사무엘은 엘가나의 아들이고 엘가나는 여로보암의 아들, 여로보암은 엘리엘의 아들, 엘리엘은 도아의 아들이다 말씀하셨습니다. 사무엘은 엘카나гийн хүү, 엘카나 нь Ерохамын хүү, Ерохам нь Елиэлийн хүү, Елиэл нь Тоагийн хүү болоо. 네, 사무엘도 아들이 있었죠. 사무엘 хүүтэй байсан. 28절 보세요. 28 дугаар ишлэгийг харъя. 읽어보세요. 사무엘ийн хүүдийн ууган нь Иоэл, удаах нь Абия болоо. 두 명의 아들이 있었는데요. 2 хүүтэй. 어떻게 믿음이 좋았나요? 아버지만큼 믿음이 좋았는가요? Аавтайгаа адилхан итгэл сайтай байсан уу? 믿음이 없었어요. Итгэлгүй байсгаасаа. 아버지는 사무엘인데 Аав нь Самуэль байхад 아들들은 믿음이 이렇게 아버지만 하지 못했습니다. хөвгүүд нь эцэг шиг итгэлтэй байж чадаагүй. 38절 보시면 38 дугаар ишлэл
고라는 이스라엘의 아들이고 이스라엘은 그앗의 아들이고 그앗은 레위 아들이고 레위는 이스라엘의 아들이다 말씀하셨습니다. Кора нь Изхарын хүү, Изхар нь Кохатын хүү, Кохат нь Левийн хүү, Леви нь Израилийн хүү болоо. 이 고라가 바로 모세를 반역한 그 고라죠. За энд гарч байгаа Кора Мосег эсэргүүцдэг Кора. 누가 반역을 일으킨다고 했죠? Ямар хүн бослого тэмцэл гаргадаг гэлээ? 가까이 있는 사람, Хамгийн ойр хүн. 내가 믿었던 사람, Миний итгэж байсан хүн. 그런 사람들이 반역을 해요. Тийм хүмүүсүүд эсэргүүцэл гаргадаг. 그 사람을 의지하시면 안 됩니다. Тэгээд хүнд найдаж болохгүй. 우리는 하나님 말씀을 전할 때 담대하게 전하기만 하면 돼요. Тэгээд бидний хувьд Бурхны үгийг дамжуулахдаа зоригтой дамжуулах хэрэгтэй. 오늘 거기까지 할까요? За өнөөдөр энэ хүртэл хий. 그래서 이제 그 역대상 이제 6장까지 가면 그 다음부터는 좀 빨리 나갈 수 있을 것 같아요. За энэ шаштрын дэд 6-аг дуусгачих юм бол тэрнээс хоошоогоо их амархан явнаа гэж. 언제까지 우리가 수업을 한다고 그랬죠? Бид нэр хизээ хүртэл хичээлээ хийн гэлээ. 12월 12 сарын 10. 응? 12월 11일. 12월 둘째 주예요. 12월 둘째 주. 네. 같이 우리 한번 기도하시자고요. За залбирая. 거룩하신 하나님, 하나님의 은혜와 사랑을 감사드립니다. Ариун эцэг бурхан минь ээ. Бурхан таны хайр нэгүсэлд талархъя. 하나님께서 저희들을 불쌍히 여겨주시고 믿음을 더해 주시옵소서. Та биднийг өршөөн өрөвдөж итгэлийг маань өсгөж өгөөч. 우리는 오래 사는 것이 목표가 아닙니다. Бид удаан амьдрах бидний зорилго биш ээ. 또 저희들의 목표는 위대하고 크고 또 사람들의 부러움을 사는 것이 아닙니다. Мөн бид нэр бусдад атаархагдаж тэгээд баян тансаг амьдрах нь бидний зорилго биш ээ. 오직 하나님만을 기쁘시게 해드리는 저희가 되게 해주시옵소서. Зөвхөн бурханд тааламжтай хүмүүс болгож өгөөч. 오늘도 하나님께 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Өнөөдөр ч эзэн бурханд талархан Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. баярлалаа. 네, 수고하셨습니다. 발스타. 네. Баярлалаа.